Bonjour, zami myo, koman nou ye? Map di nou, bienveni anko sou chen Purpose Coaching avek Jean. M vle pose nou yon kesyon. Ki jan nou kenbe espoa le politik ak insekrite ap krasi tout baga nan peyi d'Haïti? Eske nou sentil difisil pou nou leve chak jou ap tan de kout zam? Le nou pa ka soti al travay, le nou pa ka soti pou nan fè sa nou gen pou nou fè. Ni pou tèt pa nou e pou tèt fami nou. Si nou senti sa, je di a nou pral pale sou politik an Haïti, men nan yon lot perspektif. Nou tout konen realite la. Politik nan peyi ya chaje ak korupsyon. Ak promes ki pa jam kenbe. Nou tout kon sa deja. Chak gouvernement ki veni, chak moun ap bay parol pa yo. Men se la vi pepla ki pa jam amenyore. E pi gwo problem nan, se insekirite. Le yon moun pa ka soti la kay li pa ka voye pitit li l'ekol san krent. Mem yon ti biznis, moun sa pa ka ouvri pou l'viv. La vi a san se kom si bloke pou moun sa. Insekirite a fe moun perdi kouraj yo. Fe moun dekouraje, epi pafwa moun nan santi anyen pa fe sens pou li. Mwen rekonet sa. Mwen rekonet bagay yo difisil. Oui, c'est vrai. Mwen konen nou pa ka kontrole gouvernement. Nou pa ka kontrole zam kap tire chak swa yo. Men gen yon bagay, nou ka toujou kontrole. Nou ka kontrole fason nou pense ak fason nou reage. Yon moun ki pral nan la gen, ki met nan tet li perdi, ou bien li pap gen yon batay sa, nou pa menm bezwen ale, parce moun sa deja perdi. Nou dwe chèche lot pot. Nou dwe chèche lot pot kay ke nou ka ouvri ki pou ede nou soti nan sa nou ye a. Pou nou kontinye batay la. Nou dwe itilize tout sa nou kapab. Se pa jis konte sou yon gouvernement ki pap jam regle an yon pou nou vwe. Paske si yo te kapab, si yo te vle, yo ta fel deja. E pi tou, bay moun ki de yo Haïti yo, Haïtien ki de yo Haïti yo yon chans pou yo ede nou. Pa kite ingratitude. Fè prop tèt nou mal. An pil fwa, moun nan vini pou l'ede nou. Men paske se Haïtien moun nan e. Nou raïl, nou bal tout problem pou te. Nou pa bal chans pou l'ede nou vwe. E pi tou, nou di, nou pa jwen ed. Kom yon moun ki kompren terapi, mwen konen sak chala son chay emosyonel liye. Chak kout zam nou tande, chak nouvel kidnapping nou tande, li entre nan l'esprit nou. Li fè nou toujou ap gade ni an ou ni an ba. Nou pa dormi bien. Nou toujou ap panse mouve bagay nan tèt. Nou kompren sa. Se sa trauma kolektif lan e. Se sa trauma kolektif pepla ap viv la. Nou kompren sa. Men si nou kite la perez, si nou kite la perez sa pran tout plas nan nou men, la fini avèk nou mentalman. La fini avèk nou mentalman. E li important an pil pou nou mette tèt nou ansan. Nou bezwen pale avèk fami, pataje doule ak zami nou yo. Jwen sipo nan l'eglize. Jwen sipo nan kominote nou an. Pa kenbe chay la pou. Paske lè nou pale, nou komanse geri. Nou ka itilize teknik semp tan pou espire, fè meditasyon. Chak fwa ou leve vivan, di bon Dieu merci. Rekonesans, se yon gros medikaman pou nam nan. E map di nou, merci pou tout an nou pase avèm nan pable, pataje, abone, pou ke lot moun ka jwen video a. Nan lot fwa. Merci.